حتى ناس بكن از حج عمر حاج عمر تو هاتي بدلك دنج خبدي حتى انها بجرتن شوا دره حتى نو پرنده جبري ما پرنده بويا ريك تشتكي خراب چنه بويا نار ان شاء الله شكرا باشه چه هویت هنه چه امودت هنه جبهه بجرتنه يا امي جماعه ام دي براس حركاتو جبوي ما كردوا جبوي حمو كيا ترك و كرد و لاز و من کی چرا يعني جبوي ما انسان کی باش وره ام رندی باز ام نه طرفدار ظلم باسکی اوینا هر شیرنا باشه اردوغان işte az nunere kurdanım HDP işte az nunere kurdanım ne bileyim kurda diktatöriydi ki لكن ما أردوغان ليكا كردش بان قادشمدر بان آخر يكل بمتين مين أقولي إيش بمتين كي أو التراتور من أور عندنا كي مين ماشي مين حتى بشي هذا بشي وانجي ما يعني قامة كي تتحسب يعني ما تقول يعني الحمد لله كشيء حزن كنا حزن إبراهيم خلا كنا جيستاماتين قرنشل عن مسلمان هاي ده بيمسلمان. باشه biraz Erdoğan da Kürt ne Müslümanız derdiştin. Ne Müslüman. Kürt ilk İslamiyet'te kadar rüyada Peygamber Efendimiz mesela Hazreti Muhammed kurmaca bir fikri bu inanç hakikli cemnata iktidarı. Evet imanı. Hem gerçek bir fikri bu evet fatne imanı. باشه راست yani tu راست bile ki Kur'an meydanında hata bulunt kırın yaptı rast bu yani. Kur'an juvata İslamiyet'e belki ilk Hazreti Peygamber kurmaca, Hazreti Yakup kurmaca, Hazreti İbrahim Halil Peygamber kurmaca der ki, belki ne alima seydaş taş buna Peygamber de belki meddi. Hamna hi hoca hi böyle hi مدرسانه یا اون باشکار لسری مبونه عالم و سری مبونه اول عالم جه هیرا دوغه دا پیشته ام عالم مثلا ای سیرتیله ای بادمان شکر کنه دیار بکنه ای دوا هیلا لوفینه یعنی ام نکاشورا و عالم که جه ای مینا پیه مینا شیش سعید مینا سعید نورسی آنه گی عالم مثلا گی دوغه دا کشتره باته دا کی باشه سبب وقتی تو خبر رابوی تو خواهی چی ببینی؟ جبو کردا، جبو ترکیه، تو چی همیدی که لگور تخمینت یعنی انجام سونو چه وابن؟ خواهی انشالله به این خواهی بارش باره بتون ملت مگیا هم یعنی کس بره هم نکرد انشالله بارش باره. باشه. پرس باز حجی. از مختار قرجاولا neden şehit Kamil Karacaoğlu neden Saad'ın dilsizim. باشه که زدم حتی نه حاضری هم بجارتون چوا در باز بول محلت و چوا بو والله نوشم ما پرخوش در باز بو هم مکتب محله مدتونه یک سامیه تیمور امینه اولوسی ilk okuli یک Aysel Tekinat ilk öğretim okuli da her diyorci am seçim akçeye dikene pırxoşa bir selamet der باز بو حتى نص سخنت چه نبون يعني المحلات تخمينا چقاس شال حزر كاس دجين المحل ما تخمينا من 1000 كاس دجين باشه هویت چی امودت چی شبه البجارتنه والله امودم ما işte am دوین برا barış vere demokrasi vere insan ما برا huzurlu yaşamış ben am dixwazim برا am tim huzurlu ben yani باشه فرق به البجارتنه و البجارتنه برای چیه چما بجاره yani hund bir heyecanlı sebep için والله دویزم بجاره baraj derbas ve ortalığı epir hoş bu İnşallah yevmeci hava. Ama hükümeti de bece mesela henek parti eğer barajı derbaz beron ne be istikrar kharabe tujid beron da sabiçi. Vallahi ne hükümet Tayyip Erdoğan ne vakı Abdullah Gül. Abdullah Gül insanı ki boş bu. Düşünü akı gron bu. Tayyip Erdoğan tedbir belki havci lider partiyo ki dert kevi politik edemem evet ki partiye ki. Başa dibejin mesele Kobani pür tesir eser Kurdakır. Mejiya Kurda, Dile Kurda. Yani pür Kurd je AK Parti sar bune. Ev tişta rasta? Rasta. Rasta. Mesela Kobani insanı men, hamloji kurmancı men, hamji kurmancı. Hiro zarar edge Kobani edge meclis. Pür spas. Hem spas diken serkeftin jara. Em tajin as bikin? Ayten Acıoğlu. Hoşka Ayten tu çi dibejin sen hılbıjartına? Valla narın da başa jin biçi avayı, çi da hazırlık kırın, çi hevi avayı, çi veki jinek. jin çalışma karındın, aktifin. Hem de şoğunla inşallah rıdva.
Heviya yani sıbe eğer mirov sıbe ji xaw rabe çi yerin be ji bo Türkiye ji bo Kurda sebi Kurda İnşallah yarın be ama baraj aşmışkine. de hunkine tabii ki em hunkine Hem dizinin cihan azadi. hinek daxazi mesela navi partiya xabeji HDP. çima HDP'de nevi HDP jinin hevçe çima ne Demokrasi, özgürlük, jin